Amukashu engbiba mayambu kuramjari akoy ngasi kenosi interview haitare Manipuri Media interview series ki ahum shuba tangkatni asidai sida ngasi US ki maruoina America USA haitare US United States of America gi anova laiba administration Joe Biden president amusung vice president Kamala Harris ki matang da kanan nenaba amusung US ki politics haitare US ki election kam na oiba simtang kanan nenaram namiram bani najaram bani asida leidisina akoi America da kuina leiraklaba oja ism mayam sum tambo ana khangnaba akoi ke so lengi bacteria bani so tamo ko mo akoi kaino sigi sai wai akoi economy da kali on bala ba no bet mr sinjila pada adudagi di akoi immigration gi mo matang da su khra sum ne bi kre asidai ta ina sum khajik tanga khanging ha US ki immigration gi kaino si change na ko se asida government ki side tagi di hai tare natragana kaino gi administration di change oiba lani aduga US ta leiba corporate level natraga corporate sing natragana company sing sida mapan dagi asigumba skill worker lobagi matang da apan ba leibra natragana atei kaino gi policy se company ki policy se ahong ba lakhi ga natraga lakpa leiraba kari karamba phibam da lei अखोइगी mainly मशीगी corporate world दा याम कन्ना अखोइगी foreign skilled workers लेरिबा particularly India China सिदगी मोइन अखोइगी लेरिबसी अखोइगी information technology group छिनी अखोइगी अतोप corporate world दी याम कन्ना अखोइगी हुजिकी मदुगी shortage लेरि नते अदुना मतम खरा मदी अखोइगी Microsoft को अदगी अखोइगी लेरिबा Facebook, anything. Akoigi ba corporate world gi da information technology based oiba. Sigu masidi moisi yam kanna moida awa khar leiru re. Mohi am koi bisu kan tawi express tawi mohi gi sigi akoigi skilled worker pusila pusida ating mati bisna akoigi awa ba mo oire ha dana ko. Aduna hujiki aina thaja wadadi hujiki madu komtorok ya bi chance am leire H1 gi processing su apart from the pandemic leibagi ko magi kitangra awa bu khotudi dum leibi ai processing to hena sang changbi ai but hanadigi historically moigi foreign workers be amsing hire tawdradi phajana chalaiban yadaba adu uma company sindudi adum phajana hangdur anin khalli adu moigi they must be also very very relieved more relieved si oiramani na igi thajabani okay so okay adu oragadi sum akoi hana leiramni ba mawong duda tahi ani hum mamang da hata tahi ani hum mamang da ba tahi mani mamang da leiram mawong duda anjalakani chadok ba apan ba hojik tahi athani mamang leiram apan ba kai hata ba pan India dagi boiro tete atop patient country dagi lakwa skill worker lakwa gi khudong chaw khara apan ba leirure so now it's coming again so thank you tamo aduga mathang dai ina lakningi sina nakoi hojiki administration si lakningi da Trump administration gi khajitang makoi mapanda leiba koi Bangladesh India da leiba amadi sida leiba pangu da su khara koi sum pau di tare amsung sak kaino oina su media da kai da budi ure tamoina haktheng na thengna banina sigi matang su khajitang I hata khagen ba khara leiba so akoina tajarak pada hatare akoina sum chaina sum bhaptarak nendagi amasung sida lak mangi matamdagi North America da lak matamdagi so akoina sum ujarak pasti US ki koi power transition se presidential election oire koi matungda anytime mane every time akoi gi democracy canon of democrat na oiro na republican na oiro mathangi US ki president lak pada phajana tauna akoi gi power hai taja jagana keno sina basi phajana sina bagi chanabi malairam तो suddenly हंदा की 2020 की election की मांग दे सुखरा बुरी tension ले but after election ऐसी की कैनो से tension खरा लाखी बा not even tension अदु दे है ना crisis अदु के हिंसा की भाव थोक है हिंसा आये तसे नारा के दी US history दी मैं अनुष्ठ सुम हाइनरी सी तांग न थोक न तरह हम थोक की दी बा थोक बा वही की बा और वांग ने चनी चौन न तरह काम चनी वांग ओई की बा कैनो न तो ऐसी की कैनो कमाइनो ओई की बनो करीब करम्बा फिबम दा करम्बा मोंग दा सी लाखी बनो सी जरो की बनो हाइने सी मतांग ता मखन थम्बि मसी करोनी तांग तरुक जनवरी तांग तरुक थोकपुनी मसी अखोइगी
election result sida tasingnamak accept tawningdaba mi yam leiki aduga masina kabain tawgeda akhoi ngasi uli si handaki chahi mari ma sigi manung sida akhoi gi division between two groups of people. It is very deep, yamna lura yamna deep oiba adugumba kanu akhoi gi khaina bse leram bajani aduna masida electoral process sida nakhoi sina kitangra masada mathwai da piendaba accept tawbangam adugumba kharasu leiba aduna hanadagi ko masigi feeling ji chahi handaki mari mangai manusda thole haiwani masigi hana pent up feeling de dum leram bajani aidi khuda thokya ponati aduda akhoi gi outgoing president asu makoi gi huji election result amashung makoi gi various courts me amshung asu moi ruling sing juman accept to nindaba haitare nindaba adu mun leibnina mangonda aingonda sukamna aingonda injustice ama tawre haibu mama masi mayamda share tawi mai supporters sinda yam toina tawi maduna moi gi supporters sindu adugi matamda kanuma moi gi feelings moi gi yamna kahani moi da yamna thuk law ma phaw adu mom leibna moi sin se capital building no mon storm tawni masi akhoi gi capital building gi oina de masina akhoi gi puwari da masina ha gu oramani aduga atopa kano akhoi gi elected bodies that tawdi tawkhre masina 1898 oramani madushu aina khanbada akhoi gi Wilmington ko ba akhoi gi Delaware na te ko Wilmington ko city ama South Carolina da masida akhoi gi duly elected oigiba magi members mayam sing amusu moigi miyam sing du en mass kano ta hungi resign ta hungi aduna thokrabani ado masi akhoi yam ikai ningai ni mayam kudi mo loina mo na miyam micham praja miyam na either way Republican or issue Democrat or issue it was condemned by everybody. Everybody was in a shock. This is something that nobody ever expected. Hai tayo na po. Ada masi amon thorok tabusu oisnu masi kanoni akhoi gi general kanoni akhoi gi inability to accept the outcome. Haibam like that. Amona moi asadu yam wang tuan mamrom da salam bakare aduna adu hojikti kanoni everything is under control and I think it has transitioned smoothly now adubu yes it was a very embarrassing moment and this is a feeling that all Americans share masigi ikai gi ba akhoi as sibo thodo no thokya wala na mayam jinji angak pam sum warau na gi base masi kanoni it is shared by all Americans. So, from asidesita ang kamu gana trana joy way haibese. Asimak kan bada mayam nabudi khasitang budi khara critical mieng dagi America gi haita US ki democracy gi kaino si khasitang maya chaithere kaina kana gumra khanba adugi theory su crowd leni aduga taseng na ina sum yeng jabadadi mayam na su media da sum lai koi not from the American media na koi non American media even Canada media na tabija Al Jazeera gumba tiete atopa koi kaheta in British ki media da su ma kan da su koi gi democracy ki mai mafam keno dudi so dongna akai ba na tragana yamna sondel ki ba mai gi quite Trump masagi na tragana mai gi loina ba na tragana mai gi keno na khadikang hampar pibo oraga su democracy ki chapchabi mai gi keno dudi mai gi constitution kaheta mai gi constitution amadi institution sing do chapchana function tawri haibadi sum haini so asi tamo aina hangingi sina musai in hagi do Bangladesh da su India da su president na jagna prime minister na pamne koi mamang da koi dia ngang wari tamo di president kang biang ni keno da event India gi koi Indira Gandhi hai tar mamang da lei tre ada madam Indira Gandhi na su koi mamia na su keno tau hina okay hata certain rule koi presidential rule na jagna emergency ka tau keno tau ngom gi tau gi but whereas koi America dana ba USA dana bu mana pali na taga my party na palen tawning mo to ngam khide so how is it possible asi kamaina mana tawge man already mana legend ni ko man because he has the power adu oraga su
mana tawning mo na tawba yadaba natraga na ate magi kano da tamo di hire ako yam fajana kano oiraga but why is happen and how it's protected asigi kano siyo kanitang kamay na kano taw himno haibis asi su kara ako mapanda lay ba natraga lap na lay ba mi da su kara kang na ba ako manungda ako kano da lay ba resident amo oina citizen amo oina just tamo na kanitang tapiram oh ako'y si maram si kanoni mo'y by and large ko Americans are law-abiding citizen. I mean, law-abiding country. Aduna masana shimjakiba, masana shimjaba rule and law si ayam na phajana follow tangmai. America kita kubain to kita makoy na hujiki sigum makoy disport kumbagi tholok ko yawi chance yam handari maram si akoy ki government da ahum mon lesiko judiciary, legislature and executive. Ahum si independent independent of each other at the same time, they work together. Aduna, power is not concentrated only on the executive, nor is it concentrated only on the legislation. Simulated. The commitment, the commitment to all of these lawmakers, I demand individually masamak na, amasung commitment to the Constitution. All of these are controlled by the Constitution. The Constitution dictates what should be done. So the Constitution is very clear, and the commitment. See, this is where it speaks about the quality of politicians. Politicians, or even the public, Constitution unconstitutional or reporting it is debate the appropriate authority for that is the judiciary. Chatpunina. Aduna so ayam na kari kuma miye mana executive sina yamna napchada bu orgashu. It is very hard for it to for him to do as he please or any one branch amaduna judiciary no shita tawiaru legislature kamu shita tawiaru aduna mo check and balance sima padan leile adigi commitment of the people towards the nation and the commitment of the people towards the Constitution is what makes it impossible. Aduna ni maduki safeguard le ise. Mayam sing loina mag like shu hiba Constitution ji karino khangba achum mana karino aram mana karino si khangba se. Masi miyam da in a democracy it is paramount. Khang da wallam da democracy se fail oi galle. Akoi like shu phajana haitaba adum adu di akoi shu ure da ko. Adun democracy ji America it is the bastion of democracy and atopa mission kara high ko adum hayam ngani kari haidini adi prithvi khudimok na America da thu iba thodo khudimok mayam na yam khangning manina moi ju moi opinion je dum leigini opinion the favorable OBI unfavorable OBI opinion dum leigini aduna madudi yam kanna khani ha leiti as it is ahogi democracy is very strong and it is the bastion of democracy in the world. Okay. Thank you, Tamo. Tagachari. Tasheng Tamogi can do Tavo de Hoi Adumak or Modena Kali. Duna, Hojik Ahoy, Asigi, Kanoshi, Mayamna, Palm Daba, Natagana, Sigumba, Tamtidaba, Kariguma, Tokiba, Laidagashu, Sagi, institution Singsi, Mangal Kanmana, my intent to lay. But there is a challenge. Challenge this lady, Hana Kali. So, Adu Hojik Ahoy, Asum Kara. And as you mamang in the Tamon, the Panjaki, can say that even new administration, Joe Biden, Amazon Kamala Harris, administration, Karamba Mongi, Koigi Hatare. Challenges, the issues are coming. As he matters you, Kasitan Nancy. Akoi talk about the talk, how keep the hoke, but it's still a group of people. Natragana, going a Sagi, Magi, follower Higadra, Natragana. Mabu Palm the but Natragano told the work and sing his lay, Vanina. I know, but I see that doesn't it, but he married Natragate any one but direction number that rule of Vanina. So they have Masagi, Tahitarama, Kunwana, or Mimo Natramina. They're supposed to have more challenges. So a Sigi Matan Tamana Kasitan Kratambu, I know Bola administration Sigi, Mang the Karamba challenges, had the Karamba Mongi challenges in lay. Issue lay as a rule, society is polarized or a society is polarized or
Aduna, one challenge that the present administration could face is bringing all the Americans back together. Aduga, magi commitment di aduni. I will be the president of America. I'll not be a president of just a group of people. And then mana madugi duna, how he translates that into action. Aduni magi challenge oidushi. It is not going to be easy, but at the same time, it's not going to be all that difficult. Because eventually, Americans are very patriotic people. Yamna patriotic oibini. Moi masagi lamda yamna America first have said. We have to be together have a divisive policy supplement that hodi am mangje if moi pasana khangmane ayamna. Aduna, it will be a challenge, at the same time, it is very much achievable. Aduma maduma ay lakani. Any democracy any ruling, any executive, there will always, in a true democracy, everybody meaning jail line not to be the me my opinion expressed to expressed to man hide to me lali debate any democracy challenging especially with the Republican magi opposite magi opposition it can go up and down. But traditionally always number of senators can go up and down for the Republican Party. It can go up and down for the Democratic Party. Madu challenge any kind of bill passed over the any kind of law passed over the it is an ongoing, it is a part of the job. Public support whatever, because when you come up with an idea that is that is inclusive oiba miyam loinamak yawi aba pot ama policy tholokpada maduda yam kana oppose tawdo mi irelate mina saunari se as boy nun tawi I want to tawdi ai da tawi rakti haiba adu wakhan leibudugi mahutta phajana lapna inclusive oiba policy buthro adi adum kano oini successful oini magi challenge yam leigidoru si atopanati pandemic aisi prithvi akhoi malim pumbugi oina akhoi na face tawiba aduga tasengna maksu masi kamaine handle toguni haba masigi akhoi gi hanagi past experience leithaba record leiba adugu pot natiaba ko Spanish influenza Spanish flu and thokiba madudi hujik maduga panaruba matamdadi hujikadi yam khetnareba adan masi this will be a challenge. Not only for the present administration, but it is a challenge for all governments. Mashima magi challenge hum lakani, and how to take the people and what decision to take have say. Mashidi shiki decision hina chummi chumde have say. It is going to be very hard until you start seeing the result. Okay. Ashimne adigi challenge bakti natte, but I think he will spend a lot of time in normalizing relationship with other countries. International level, the atopa country that normalized especially China. China US relationship is strained. And I'm not saying that one is right or one is wrong, but it is a good idea to normalize relationship. Trade deficit madumana address the woman. If it is in favor of China, detractor. If it is in favor of the US, there'll be detractors. Either way, criticism, but those are the ones that he will find a little bit challenging and which will require a lot of his efforts. So, foreign policy Trump mamangi administration matamda mapan lamgo maruina China, Russia, India, achojo countries singa leiner mamari even in Europe so khajitang fragile but there are some fragile tension hagat lure to tamugi wakhanda amam tong tamugi wakhanda India gi maruina India gumba country Trump ko di yam phajana udi leirami hojiki anoba administration lakasi karam mawongi awon ba lakpa jai natragana karam ba kenosi okay hatan what kind of policy natragan what kind of bondes sine rakadra aba kadi apan ba bule rakadra si kenosi tamo kamai na khanle
bakari haning ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯄꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ present administration ꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ that India is a future superpower. It is already a major economy. Aduna India's relationship fazana normal da chatpa sina karibta makoida akaiba leite ko. It can only help the US and it can only help India. So aduna ay wakanda di madum di fazana sakado mali adum normal relationship adum lak sakado mali. Most favorable nation gumba makchu oidabdi yai. Karino da inherently going together अखोगी इंडिया की record ta kitang ramon ta da and it is cognizant recognized by both Kamala and also Joe Biden, President Biden. Moina problem ama hiccup ama ni sum masam sa ni ko major na ta minor issues kuma lakada si akogi human rights issues ti khara lakani Kashmir de khara lakani the human rights haiba matam da I'm talking about treatment of the minorities ko India the minorities मैम जिंदा कमायना कने तो बा अदु मगी कितंगरा misunderstanding गुम्बल लईवी आई but it is something that can be ironed out. Oh no shini noina uriduna shini no this is what you saw, this is what we think you saw, but this is the reality kana sum unaraga a relationship the normal wigdo mali. And also the government of India, they are also very smart. I'm smart with good me. They also know that it is in their best interest to have a normal relationship with the US. Matter of fact, it is in the best interest of the entire world. Akogi Malian Pumbi or Nakulebak machine in the US relationship, Pavana di Kanabi Pavan, Kanabi Henmani, Shanti Levi Hengani, Natra. And the economy of Kanapi Hengani. Hi. No, chumi ngasagi aina chu hajakin na koi chum expert pang natraga chu koi cham na micham mo oina asida chum koi na pagi tamona chu kano da leibagi adugi oina chum hangge bani tasegna not as a expert natraga na koi expert no not as an expert yeah adugi na tadu cham na tamona wakhanda kari phawi adugi du chum phongok piu siga loina na aina India gi asima ga loina na aina matanga khangjaning ba haiga da asim chum mayam ta ning basina akoi gi European can have that European Union boiro natragana can also money si khajitang tension da lay reko beyond the US ka chana koi mamang de gi hat inherit to whatever Republican na palasu natragana Democratic na palasu Europe ka koi America ge relation yam na machin manao do natragana in the same track da lay ramani ko ado hoji ke mamang gi can si de khajitang can to re so how asi kamaina as if fixed over changa drana tagana it will take time kamana khali down Europe no ma hanadigi foundation hanadigi phajana nang so haigum ko hanadigi so foundation yam ling na leirakpa hana yam ling na leirakpa adum ngaktangi kitangra warau na ba madushu atopanate moigi previous administration nu su mam so asing mahaiduk tabaya daba kra haibgi ko aduna madudi akhoi commitment akhoi both from both sides to normalizing relationship and having it back to where it was to be. I think it will not take time at all machida yam kanna major oiba point of difference haibam leidana ko either reconcile to be adraba adu situation suna nateva aduna madudi it depends on ko moi ke atopa country ka yada bu lebi aduga NATO da akhoi gi hani commitment lerambadu akhoi amko yaure no haibada kashu it will be warmly welcomed because it is in everybody's interest. The Paris Accord to join the World Health Organization to join the so I think it'll go back up to normal very soon. But if it is in the interest of, I think it is in the best interest of the world that things go back to normal. Okay. So yeah, that's true. Cumi tama aduga amma kakkana just ako international kano si kane amsim tanga palhausi ako with the Muslim world haitare maybe it's the Middle East world so nataga ako Afghanistan ko so ako Muslim world ka leidaram bambari si jo khadikan hanasu tension khadi kuli leina mi even in Obama ki matam da shu
adi mangda Clinton ki matam se Bush ki matam na ko khara hengal lure. So those kind of relationship khajik amko khara pura kenodi oyer ke hada it's not going to be very kenodi later ga su khajitang le oyer ga su tension si khajitang nyamdara kadra ha ba ki kenodi u ba da with the hoida du hoini da dum koi ki tension de dum handarakani abdi Obama na shu Iran gi kano mogi kano tawhrab ni ko aduna I have a feeling tension gra handarakani aduga hana gileramba adugi tension du pramuti mul aroi as long as they have that issue hoigi nangi Palestinian issue do leading about as long as those exist there will be always misunderstandings not only with America with the rest of the world adudi dum leirani prithvi malim pumi ko na masi problem dum leirina aduga tension ni dum reduce tawni aduga ai na amade haining mam di yunguko akoi ki tension leramba relationship shuai bu khot bu oramba yai namuki akoi ki outgoing administration gi adugo masi ki administration sida shi khatani masi ki presidency shi khatani war amta yaudru USA war every other president gida they have had moi war se loina mak thoki Obama George Bush Clinton loina mak aduga relationship fatte khote ana tension lai ko len loi hair da shu war shu thok tu khan gida chahi mari da magi presidency manu se chu thok don da Trump ne yes adu shu akoi mo shu khara khana bam chani ai hu jikin jik ko ne ai ko ne yeah that's aduni mayam su hainer se akoi ngasai gi keno shiga akoi policy making natragana keno da akoi America gi oiba manungi oiba keno khara lajaraga su mapan gi keno da su India gi bo oro natragana muslim world ta bo oro natragana Europe keno da oro ngasai atu makara su haidok gi keno khara su lai so that's the ke hada haja bahai tar so is a beauty keno gi American policy American keno gi oiba gi magi yam da keno oi jara ga su magi yam dit magi apa keno mas lei betu atuna bo keno adu gi adu la ko so koi tam si sum jam dele adu tamo keno gi oi ngai si da koi nei na da ba ya mam su kam khang na lei ba asi tamo da asi matam sang ga su sang na sina si matang si ga su koi kana ne si tawo ngasi gi session si ga loina keno bo din na te si sum introduction loina asi gi matung da su akoi US gi issue gi matung ina koi khana ne na jara kani adu ngasi gi se ga akoi hoji gi chali ba pandemic se COVID-19 gi keno akoi ngasi gi keno ji panda bagi maram dei asi akoi ngasai gi akoi policy ama ma keno se si toraga asi gi wai si sa ga ne sum tham jaban so asi tawo su khangmi re ko mayam su khangmi re sini akoi COVID-19 gi keno si khangge kana go ne de hai asi akoi gi US gi administration gi akoi US gi phampai ri ba natragana phamnai ba oi ba makoi gi shoi ba de gi akoi gi effect oi ba natragana shock pa si hen ki bani natragana akoi bai nature natragana makoi keno sing sina lai bak thi ba hai gadra adu gi mong ri oi gi there is a two theory there are so asigi matang su tamo khajin pa COVID-19 gi matang se akoi tamo sango ni sange matam keno to du ra ga adu khata technology COVID-19 gi keno si hoji oi ba kar mong da lei di adu ga han na kar mong da kamana keno to ba mayam su ka wakan da ka keno to ma pakat na gom su lei ba na sin dia da lei ba koi isinaw sing na traga na koi ima sing koi halaman sing da su kara ma koi si yang so ya na da tai ba kamana si ba na ba gi masing si no ko no su hinga da konito so just give me the at a glance haita yam na keno na traga su sadok na haidra ga su Boy, masih aigi si aina si di aigi wakan ni ko, cuma aigi wakan ni pandemic tholok maduda karam tada taina ningai leite habidi thok triba pota kana na kari experience lai dana kari tauraga khamang am ngadolma maliam pu bagi thoyu pu ni masi maliam pu bada tholi ba pu ni masai da masigi administration amma chana shoibuni aduna shoibuni adi taina pham maktani ko taina pham maktani masi khoi kanam tana khangbo pu nate hujik phauba taseng haidi kamaina tawuno su khangri karam mana khoi effective oiba approach oigado no have you taseng haida kanam ta authority leiti matamam da mass ukadoni mass uka phayen hairami khara bada ei mass di kasu nate nangi drum achau makhun amada khoi nung masam lang maga sak mani kaita effective oide na leirami id magi understanding
masiki virus sigi or masiki pandemic sigi understanding ji nobody has a complete knowledge ai juni karam da khangdi ai ju masu pi moina haibi machina masu pu adu tau khut hamu common sense khar shi na bata na ko aduna madu ai di any particular da ai baran feeding de machina problem wa kadra oigini aduga akhoi da isham thanda ai thanda mentally ai wakhanda ina khanjaba ishana khanjaba shina point to da akhoi ji masigi virus idi dum khadi adum chathag do mane kari gi no habda akhoi ge common cold virus to thokpani flu virus to thokpani mashi chahi chamu thini shi control to bangam dadana chai khudingi vaccine kapaga hoisi phani an khalu adum nara la i hoi natra adu adi covid ki lediba virus hi hatu ngamani or mashi the vaccination effective oi ngamani have ju I want the category reservation khaleje mashi ai wa khanni ko aduna aina khanbada ahogi immune system ishain thanda masagi immune system vaccination tawbuni khande adi mayam sin loi punjil laga magi effective treatment noina adu bomju tholak dodi mali ko ahogi flu na am no tera flu thai dana ko aduna numit adwan tawduna adugu mama ahogi ishain thanda ahogi immune system mama immunity ma ishain thanda build up tawbu ngamdo ma adugi do oina idi hena ba ko thajab thammi magi rate of hoji magi kano su 1% ne habra kono ma haibani ai bunna khangde aduna madugi du khara hamdarak pi ai mi hena masak khala aga hena o masigi virus hi masam thana kan thokbu ngambi phium su lak pi ai madugo masidi nobody can say akhoi US da 400,000 ni shi krishi ko thathai nate adubu aina su amka khan mada su pandemic akhoi covid na raga shiba natrasu aduga related khara oiba magi hani pre existing oiba condition me am sing la leita busu yam yang do mal i wa khanda ko nabu ti naba covid na raga shibi uhanba adugu in any case chahi am manung da tha tru ki manung da lei roi do mi adugu busu dum buji ka hai 400,000 ji yarum do di mal pre existing condition oiba mi na ayam bu du su mal wa khan ko ada hujiti Maryland gidi khara under control ni magi hujik labak am phare nashi ngarang manung da the rate of infection has been going down adun ai wa khandadi chahi ama ani manung di akhoi we will either learn how to live with it siga adum chat thabak chat khudi mo ta akhoi social distancing tamaga hingak pi ai aduga nobody could have done anything different ai madudi ai gi wakhan ni masidi ai di mi kanam da taining de Right. To me, as you can but it's totally new to everyone. So, aduna, maybe they have a different approach. Australia, that same thing. Iran, so every single state, Japan, so there is a lot of theory. Mana original spoil the Tobani, the Traganamo administration in a Kajitang Asigi, Kenosi, Jenkin Birama, the Kaju Pagadami, Habaki, nobody like. So that's the different opinion. Had that Kenoni. The way to go, Tamogi, Warigi, Matungina in coming in Hojik Tunga, Apugi, Canada, America, the Ladyba, US Ladyba, she now sing the Tagamo, Lumian, Sigi, Kenodi to Dopa. Pakat ni nga na jaga na dugi keno ti kya late siya netro is a kind of under control aitan later akhoi kop to ba here ba aya mana kop to here precaution lawudu it is becoming second nature hek kenu ma pantho khut hamdu pa khutuk ba se khoi tum haina re ba ki bidi ki dani adu hujik haidi haina re so hojik kenu gi US ki kam ba city na jaga na kam state lockdown na kagana kanjan bahay ka dahil stay home ako sila tarjo man yung nalayan ba stay at home na kagana kano loy ting ko si kung basi US ki kano chawang na haitai tamo ito ko dikha pare at ikang from state ta huji ki condition ikang mamong nila ke kano si pandemic ki na COVID-19 ki situations jik mayam sing si kano ni ko lockdown si ayam mana lothok na re lift to re aduka akoy ki restriction si su kitang ro thammaga say restaurant ko kanogu madana 25% occupancy 50% occupancy carry out kidana no limit and adu mo chu thamai di economy chu
economy su miki activity later farak yam tarakadu ne ba ko aduna masi tawbasi moi measure tawraga aina tarambada New York su jite hange school su kai no su lo hangal New York ni yam kana sathira misi ko adan tawduna akoi ki Maryland bisu virtual tawrambadu si portion amadi kano haure class hauragani suman tawna moi tam hangdorkani ne khali but masi ki sina kari orakani ha bisi di hafta ani dagi hauraga hafta nipan hafta tha ani ahum ni manung sida masi ki hangdorkusina kari effect lay normal la tum chakhibra spike tawbra I do the khangakani haibdi masi sune age masi kanam tawdribna khangdeba matek ama hangdu the timing cha the hangdu the spike fat tawra idana plus winter lakpagi matungin virus ti winter ni han kallidana madu gi do jikti khar khangabna okay ma se summer gumba yam saba matamdra handari and adu ma plan budi khar soin tawrakani aduga definite machine shi tawrani hai which have you worry California am patri California ki situation patri New York su ke su lo ma khanga hangdok na re adun ayin khan bada by April side that they khangani which way are we going travel restriction to kidra khot kidra edu khanga kan so back to normal dikha di wadli tasing na ko siga su yeah today normal di life hai gadra hanegi sehi before COVID-19 ki mamang gi life to go di hek hanen buding amaroi but we are coming little bit improve oi bahai tar adon do ne changjel lai asini ko tamon hanin to tamon asigi matang da koi COVID-19 gi siga mari le na khajitang khang basina koi ki vaccine gi keno si asi yamna India da su yam issue vaccine koi COVID-19 gi vaccine ji America da na kamaina asi mayam da kha phangan ba haurabra na asigi matang si tamo khajina manbiram vaccination si hoi mokoi hojik tawrishi akoi ki frontline workers mayam sinda num phangna halle health workers ko adigi essential service kida adigi most vulnerable members of the society mayam sinda loin phangba hungna re hojik first phase loi gi ba state chukra lai rabni second phase pok tawdo ba mi khra haurabni akoi Maryland gi de ai hojik pok di vaccinated tawdri kai no da ai gi turn lakri adu it is done very systematically yam systematically tawri aduna masig effectiveness di moina haibi matungina thani hum changa ka matungda khangakani adubu tawbudi vaccine di phajan tawba hore testing di hani di dum tawle rabni aduna so but what about the travel so if you mane tamona adagana anybody ojik mapanda chaki haiba matamne India da oro ate country da oro chaki haila ka di chatpa yarabra na jagana asigi restrictions ina kamai tawi restriction lady masi country specific ni aduna ain khanbada India gi side tigi mo thingjali akhon su thingamani UK isma hojik back and forth chima you no maitre unless moigi specific moigi specific group natragadi aduna travel restriction gumbadi matam gra changi gini the way it was before I did hala roi papa aina khanbada chahi am gudi changi dong mali aduga vaccinated taw matungda akoigi moigi test ina marang kaina lerkan di hek la aga nangi test oraga okay nang positive organ quarantine tawba positive oidaga nang thadokhiba adugumadi lakpa horni aduga travel restriction within the am kana adu laitra da usit okay within the country di am kana laitra koigi domestic hai tare domestic keno domestic travel da khale rammi matam bra ID amka kanghal ami hujing amka kano tawba hore restriction do khra handa ba hore so tamo yam nungare akoi sigi matang si yam kena yam hot hai ta yam mayam su khanging ba yam mayam akoi gi yam su dia su akoi mete sum leide do every single California ram de su lei ba yaw US ti yam me tamo su khang US da ate province su lei ba ni na adu mayam su khanging ba adu gi hang on da personally hang su yaw le nhưng mà bao đâu đi cái đâu đi tay bao đâu nó bao rồi thôi na quên na ai mà tamo na tang xin na mà phẩm đâu cái lấy đó cái hai cái này it's more man to thaja ba mà sum ba koi ma ning da koi cái hai tay ma ning lum ba hai tay adu ki cái nó ju phao cái na khali so thank you tamo adu ki make it sure adu ki cái nó do improvement hai cái adu ki hu ji oi pi mu tapi ki tamo to koi sai chui hai sin koi ma tam chu lu la kan do re asida last oina na ina mayam da
tamoda aina khangning ba sai tamoda ko na khar khang ba ade chu hanga ko khar lai ai monda ena kari kari hanging kari kari ko admin level da editor sing da amadi ko correspondent sing da hang ba ko na yang toin hangai sina ko America da tamo isi kano go din ate is not related with the politics, is not related with the immigration, just America is the mayam sulak ni, it's kind of dream for everyone. Those who are live in the maru in Bangladesh in the other labor, right? Tam masasing bato to masasing si yara ka ay yung tang or su chakani hai pag dream si dito hindi nito. So just come in this point, ako'y other later ka, ako'y Canada da natagan America da sum laking bagi sum na laking batu na tab, tasing na laking ba natagan ako'y kahit magi job tabak tau na natagan larik tamo ko na laki hai bakhan mayam sulay do. To makoy sige matanda kasi tang tamo na one koy wahay kratang kamira mo ay sumatang sum laksage to aha mo na hanging sina kana gumba Bangladesh ki boro India ki boro larik tam bagi so larik tam bagi oina laki hana khalagati so how kamaina kano to khat pa jai sem sa ba haita kai to hum chang machi kainoni akoi ki India gi oina or even Bangladesh ki shu oina ko applicable oi ba haibu mayam sing sida laknari si chahi mari ki degree ama Bangladesh ki ni khang di India chahi mari go utai akoi ki BA BSc si akoi India de chahi ohum ni aduna madu moida acceptable oidi chahi mari oiba adugumba aduna engineering ching ka tar ise or BA BSc tamagana masters ki first year amlo shilakpa adigi GRE law da bida GRE yaw da bida except over college yam lai ko adubu kitang mamut taba kitang mong taba college ni khangde any institution ma changna mo na bida GRE ki score si reasonably good oiba dakali adigi moigi advanced subject GRE and like ko madum su phawa phai aduga Bangladesh ka su India ki su ni TOEFL exam dum kitang adum kitang ra prepare to phai masi yam kui na yam lu na ti ko matam chang ba akoi thawai yaw no dabam changi aduga masi ki kana bisina ko enter ge da akoi previous administration ni matam da di moina kathat na kan na to re hujik ai di madu normal la anin khali moi tawrakan da moi sing si H1 se masters loraba matungda H1 ji moigi practical training taunaba adugumba moi opportunity moigi kanu leitabida quota limit leitabida adugum lei ko US ki kanu gi matungina maduma tawum tamna nang work experience sham kana gani adiga tum leithagi ya su tum leithabi yam yawguni ko or yumda halaga su magi work experience no magi value di yam hengali adu maduma tawba pami madu tawba phai class 12 loiraga 12 loiraga sida undergraduate degree akhoi bachelor's degree won tamli haragana hojik mayam kanna chatnari bisi SAT habama scholastic aptitude test adi ACT ko American College ACT and ACT namne masi ani si thaba adu thaba si kanoni akhoi ki top colleges mayam thingsi out of 1600 chila mayam na phamne ji 1560 1570 adi yam lu banate but it is comprehensive yam comprehensive subject yam na wide oiba aduna madu aina khanjabada hujiti online tutorial tamaga su ama toroga su tha ani hum kupna naina ba TOEFL exam adu matungda mohogi masa na thajari ba magi board ki exam ki parikha ki mark se khara wang ba ta ba adu mangonda oja oiri ba magi oja woni takpi re masi both keno masters ki shuni undergraduate ki shuni ko mangonda takpi re oja mi am sing siga phajana musina nan tinaraga mohogi ki letters of recommendation che okay letters of recommendation che yam na maru oi hoi college adugumba chang da ba moigi standard to yam hen wang da ba adu su leramani adu standard yoraba college amgi changi hadi asuguma me am changi aduga ngaming hei akhoi ki matam du khara mangjau na masi ki prepare to ba ho ba akhoi ki last minute to busi pak kano to ge di essay iba heba tai di any college changu matam da aina sigi college changaga masigi aina ngon nangi university tambasina sina aigi career da si oirakani aina nangi college tamni ju karigino haiba adu mama wakan critical thinking adu yauraga and express to wahika whatever you have in your mind you should be able to express it correct format ta mina paninna ba
yamna sangmusu nattaba yamna tenmusu nattaba but inclusive of everything adugum iba tambat phai masi adum chahi amam ka phajana kado tawrodi future di dum lai Canada gi shuni Canadian University shuni am phabni aduga aina khanbada in terms of immigration gidi Canada ne hana streamlined or man hana efficient ju obi heli aduga magi point lay am sing mo di point system selling na ko so if you have a master's degree itself and if you are below a certain age nangi chance yam wang ya ko foreign language ma ta no phai na aduni Canada check li ha na ha na aina Canada aduni check li ha na preparation ho phai preparation ako dream khakang lay bana tab dream adi tawge tang khan bana tang dream khakang lay bana preparation ma chang badu adugi changi preparation duni tamode thank you tamode preparation gi hayo ngasagi language proficiency adi english da ngasagi TOEFL ko oro IELTS ko language proficiency ma laiba aduga loina na akoigi skill ngasagi hariba kenogi akoigi certain my education my undergraduate or undergrad ki graduate ko na graduate my matam my thak tu ki matungina over qualified na jaga na khajitang oraga su keno to ba aduga loina na akoigi ma gi teacher or direct teacher amagi nataga magi ke recommendation no sangmani na magi su phajaba relation ma thamag magi adusu point amani to thank you letters of recommendation ji yam maru oi aduga masi masamak tu pahalo din still dalo tha du directly university da adu madu yam yeah it's a kind of kenoni ke hatere yeah kenede ma hojiki student ma khangba si ma oja dune di khangida mapa mama di matani na pay hiring ani as a education na ke hade is a scholar adu teacher mo on ma ge mai to on the truth and honest with hum thoi yana kanna asite yam no oja si yam respect to with so thank you tama dugi madam du par kenadi aya mo tam si ke yam pan gande ai jum moi professional sing na tagan icham chamba keno sing about high powder ngasagi recommendation ni wa si kya kya ya jum GRE na tagan se ki kali palli ba isko gi palli aduga asigum bagi kogi masa ke dole bese there is a fact to aduga tama aduga koi subject ki matang si jo karam ba mong gi subject ne hena pami akoi US ki university na tagan akoi keno ki knowledge wall haitar gyan gi male keno si de hanadi engineer na tagan college jam na lami koi ke hadres engineering and doctor ki background hujik na kram science na tagan kram mongi keno si is there any particular discipline asina hena chance wangi na tagan asigi keno sina discipline sina khara asiga pamna de asigo bogi keno di lai bata do you have any idea or na madu yam chumba question ni yam phajaba question ni matamam da ko akoi ki physics ki based oiba subject akoi engineering di hujik dum da ka lai hini ko engineering da maru oina artificial intelligence adigi coding ko sigu maga mari leina ba computer ga mari leina ba pochima dum magi dimanum leihini aina thaja ba igwani ko aduga science ki doina aina thajena science kun changi haidi this is now the century of biology ko life science hai tai biology ma hai medicine ham ni khangde hujiki akhoi ki pharmacological company pharmacology sima dum magi hujik diman am hengale biochemistry ko anything to do with human kano se ko human life form ko se to sin ji moi hujik yam kanna kano to me ko ki physics ko ma di yam kanna hujik ti magi exciting or magi phase to loi re mathematics ki shu tum loi sin re hujik mayam ni yam kanna ko ki funding father iba ko ki company me am sin ju ma research to hning ni se life science yam kan to ni adon thaina koina angka haibuna yam phain khalam budo hojik tin natre atopa subject chemistry yam tan haib yam pharabne so thank you tamo yeah that's the prospect hai tara koi tung do or kada ba kaino du tamona ka takpiram basi yam phare yam ngai adu galona mathang so koi lakse gani asigi to ne tongan so koi amu khana ne na bagi tung chau do loje gani to asina laik tam ba mahiroi sing gi oina leire adu ka thabak tauna leiba hai tara ada akoigi any company da bu oro na taga na any government job ko na tawba leiba sing desu makoigi dia su future leiba karigumba ada thabak tawba hogot pa da maybe 5 years or 10 years thabak tawba leiba makoigi su siga lakpagi kutong chaba si de hana do na sum lei professionally hana du leiri da adum yai da akoigi
ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔ ꯂꯩꯇꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯗ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ So maru aina sidai akogi ngasagi engineering discipline adi computer engineer da ayam na nakal ito aduga lona aina khangi kina akogi banking akogi financial adudai di ati low skill how to do kana da low skill solution America ki oina akogi skill kram mongi skill keno si pamnari na tagana asigi profession lay technology mani STEM haisi science technology engineering mathematics okay machine yam kana dum akogi moin emphasis yam kan pirisi adun engineering di adum yaw lerani science ta ha nang hujike nang sai pan gib ko biological life science ko medicine adugumba technology dana akoi hujike computer science ke loi lere mathematics ki shima adum mathematics shima di magi basic shi adum loi uwe bidina adun STEM related kano shidi magi future di adum leigini hena khara wangba khara nemba adudi adum lakani adum leigini ko cycle amagi matung ina but mashidi dum changdabi adam fium dum laani okay so thank you tamo adugi matang duma panbira mashi aduga last koi kenogi koi asigi thabaki matang na koi koi nauna lakning ba kamu singi haitare asi matang da amatanga kangi sina akoi gi karigumba masha na tagana family na tagana mai mama na tagana machinau singna mai di manau na tagana mai mache na tagana machan asi sigala ningi kena to honingi haiba matang matam sidai sida what do you think upon mashi koi shalikon gi problem simadi financial ki kha keno le aduna tira atop kari le atop kari upon by the loan ngasagi language koi english proficiency simadi le irani aduge di magi shalikon koi keno se financial keno sima sound financial keno oi bama changi ani simadi khangi asina tabida ati atop kari upon balle mana akoigi hujige company mo da hire tawriba mo da H1 dani khangde mo da hire tawdoribu munna khangmam changi ko what kind of a company chumni floating daraga tawba company ormagadi madu awaba yam taningai oi chi yora kan ko aduna tabida magi fajana nogi Microsoft leiri akoigi India da haragana TCS leiri adigi akoigi Shivam di chakrama le adigi akoigi Wipro leiri saina moi sing ji tharak ni he ko moi kumda ka chaladi pasagi pibum ju kachu da kaleti they pay for everything okay adugumba mohoi ki hujik yam kana hire tawriba masi technology field ni aduga technology field om da chatabida aina researcher wona changi haragana universities ni am leiri ko masida PhD loraba kambu singdu PhD akhoi ki India adani khangde Bangladesh ni khangde lораga mongda mana kaigumba masigi maram jida yam kana hainare yam nan pami haragadi sida moi postdoc to bola kusam leiri postdoc ku changi ban ni yam leiri adu mayam singdu shu NIH na tawbu aragadi tulop si hena wangi ko adugumba yamna adugumba opportunity the right place right avenue thiba taba aingonda phone tawraga aingonda hangaga yam kanna in kasu tawbu ngam example but if you go to the right company de chalaga madugi tawragadi definitely nagi chance yam hin wangani aduga you have to convince id aduga nang convince tawu ko tududi moigi kadoda leja ko moi ayam mana moi consulate kamu duga sponsoring company duga dum ayam mataraga nongodi am kanna kado tawroi adur hojiki field he NIC technology fields da technology companies sini yam kanna local ko and plus academics da academics ki di no limit ni dana adu no limit ni aduna research to buda koi basic science research to buda mi am da kalai China ating suni yam lai ni mo so dum postdoc to lakwa adu mo yam lai dia ko India also postdoc yam lai so how we do that mo hina we publish to riba publications yam lai ni mo masagi khangjaram ni PhD to ba ngang sin di lon khangang mani mazda mo reach out to ba magi research sharing ni khangde magi hypothesis ni khangde share to ba adu ma tawraga magi expertise to share to naraga dum lakku yam yawi thank you tamo thaga chari apkamu to asi mayam su aina khangan jari sina koi Manipuri Mirror interview series ki ahum subani sigi sina kana bane na ba yawi ba guest na yawi sina koi gi tamo bob mayam na koi bob bi mana khangna ba tamo asi koi lo sila ko sigi siga koi hojik maitai koi community ki kana sidong last sina last issue hai tare sina last subject
ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯗꯥꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯄꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯅꯥꯗꯥꯒꯤ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯕꯩ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯖꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯖꯁ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯖꯁ ꯀꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯠꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯔꯣꯏ USA ꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟ DC ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯅꯪꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤꯗꯨꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯦꯔꯣꯂꯥꯏꯅꯥ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯦꯔꯣꯂꯥꯏꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯗꯥ ꯇꯦꯛꯁꯥꯁ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯂꯤꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ 1,000,000ꯕꯨ ꯐꯥꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯀꯣ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯟꯒꯣꯌꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯇꯥ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ they are taking good care of themselves ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯎꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ DCꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯄꯤꯈ꯭ರೆ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ 21ꯒꯤꯗ 2021ꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯗꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨꯅꯤ ꯃꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯜꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯁꯖꯤꯕꯨ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕ ꯑꯗꯩ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕꯁꯨ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯩꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯥꯃꯤꯛ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯦꯕꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯩꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯗꯣ ꯁꯤꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯅꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 100,000 200 300,000 ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯤꯜꯗꯑꯞꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯦ they stay together and ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ cultural function ꯑꯗꯩꯗꯤ even ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ sorry ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯣꯏ they do their own festival ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯁꯤꯜꯂꯃꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯪ ꯄꯨꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯨꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕ but do you have a dream ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯅꯥꯗꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯟꯖꯥꯕꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯚꯦꯟ ꯃꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏ ꯆꯥꯛꯃꯥ ꯐꯥꯎꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ so they just call ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯈꯪꯗꯦ so kind of conference ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣꯏ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯁ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯉꯝꯃꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯁ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯆꯍꯤ 2 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯇꯨ ꯌꯧꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯦ USA ꯒ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯣꯔ ꯀꯔꯤꯕꯤꯌꯟꯁꯇꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯟ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯣꯁꯇꯥꯔꯤꯀꯥꯗ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯤꯜꯗꯑꯞꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯇꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯏꯚꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯀꯜꯀꯇꯥꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯨꯛ ꯐꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯄ꯭रोग्राम ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛꯀ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯣꯏ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯗꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯗꯣ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯌꯦꯡꯕꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯈꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯍꯣꯞ ꯅꯤꯌꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯝꯃꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯌꯦꯁ ꯀꯔꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯌꯣꯔꯛꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯌꯣꯔꯛꯇ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯇꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏ 3-5ꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯟꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ 5-6ꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ 5-6ꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯈꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ just ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯛꯁꯤꯌꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯟꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯌꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯚꯤꯁꯥ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯃ ꯊꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯁ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯞ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯠ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯗꯥꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯛ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯗꯧꯅ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯁꯅꯨ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯕꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ 4 ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ 4 ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜ 4ꯗꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯂꯣꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯌꯣꯜꯂꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯗꯧꯅ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯔꯒꯗꯤ we can be one ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯀꯣ ꯂꯣꯟꯗꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯄꯥꯝꯅꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯅꯤ ꯁꯣ ꯀꯣꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯗꯦꯐꯤꯅꯦꯠꯂꯤ ꯀꯣꯃꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯊꯅꯤꯁꯤꯇꯤꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯋꯥꯟ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯀꯅꯥꯗꯥꯗ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯐꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯈꯥ ꯄꯨꯔꯒꯁꯨ ꯂꯈꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯁꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯇ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯈꯥ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯨꯝꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯒ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯤꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯅꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯀꯣ
ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯤ ꯁꯔꯚ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯖर्व ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯕꯁꯦ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯅꯣ ꯗꯥꯎꯠ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯗꯤꯌꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯥꯏꯁ ꯍꯤꯌꯔ not in Yes, Manipur anymore aduna yes, yes. No. madui relationship to khara lega itha thajadana very sad thawai yam nuaite adubu tatti talakni masi asing mapuni upai leiti pambai leite No. Takpa hai mari hai se akoi kenogi akoi sakmai unaba natragana mari matang talakpa jai but akoi ki tongan relationship di asum akoi ngasi virtually akoi India da bole rasu Bangladesh da bole rasu America le rasu ba Europe ta Australia le rasu virtually matang akoi punba jai bina digi anouba ilama di akoi aduga changchal le na khalli aduga akoi ngasagi tawona haido we are isu Bangladesh le ngai da su akoi ahalaman sing wangai da khalami akoi moi Manipur ngasagi tang ta dum le me but after 80s after 70 langi akoi independent pangam matung dadi akoi anouba wakoi akoi sida Bangladesh le akoi Bangladesh sida akoi laiba akoi na sida le daga asing hum da lei gadabani habagi keno ma lakpa the same way asida su siga kana gum bahlaman khara dadi lei yawra mi je mako pom India da na tra Bangladesh hangani kaina but now makoi ki wakan da su akoi baw da su no lai de khala me je pom han hidoni ko kaina but now I feel like no koi sida lei dona koi ngang singa sem dor ne adugi keno dadi lei rani but that's true atu oraga su aina harisina ngasai gi keno gi nata not for the job or natragana masaga koi imung manungi kaligi nata bida koi mari ama koi culturally culture gi oiba keno gi moiba mari du de su thamba ya gi gadra hainadi sum tamo thajabi ba culturally I think ngasai gi matang da not every single day nata matang da koi sum mari ama koi country ma ga de koi siga le ba friends koi Quebec ki friends sing moi Canada Canada koi Europe ki friends ka moi sum mari thamna ba gum ade Spanish ki marakta ade moi keno sing ki Tagalog moi Filipino ki marakta moi mane masen ko ba tongan ba keno ma lei jeri na to tumana koi Manipuri sing ki manu se Bangladesh da bole su Burma da bole su America da bole su keno su mitei wo ba ki ba Manipuri wo ba ki tongan ba mari ama asigi keno sidi sum laki ga dai na khan ba da na tragana ati tragana kai hate tongan ba keno da wena sum dai na hi ga tra ano ba reality se akhoi reality dadi akhoi generation or Manipur rom akhoi mapalom ni lakwa generation gi di moi adi relationship to dum leigini sida pokib angang sing gi di unfortunate yam thawai yam nuaite adu aseng mudi aseng mani madu relationship to yele makhoi na identify to bi yana bu poche makhoi ga common noi ba pochi moi ilei le na da bse masina adum takhini aina hujik aina khangbuda sida pokibda akhoi ga harap mana ba mi sing phanam na sida poga chakhibudu adum mapa ga mama gi hakta khidi yam leramba mama su mapa su Manipur masa tani ko adu makhoi singdu adum mari du kakhi habidi loan jo haitre akhoi culture do su plus akhoi culture su khra complex su oidana ko khra su complex su oi aduna tawduna moi yam ji ayamna relationship to chathadi ai su ai wakhanda ai di madu ai thanda ai accept tawre ai di akhoi icha sing ji tasing namok akhoi cultural keno relationship yam kana cultural ni khangde emotional relationship ke ya le ru tori ko wakhanda ai accept tawra ai chatpa hore yeah that kai no da laini ne asa tawra laini na wakhanda khalruga leiraktra di yam thawai nuai roi aduna leitroi ko in khallaga leira agi yam na haraw yeah that's the reality hoi tam aduni adugi reality da sum no gi sum lai sigi keno si koi immigrant pura makna koi mete khakta nate ko ba Manipuri khakta nate every single koi asida leiba ASEAN country
African country maruin apoy nga sagi yam family bonus apoy culturally keno mo de horok pan Europe ki tungana mo keno de mo di keno mo lay ko lay ko apoy SM community sing de du keno ti sum lay aki kanagom na aki banay na kali kanagom na keno na kali but is the reality so asi reality da pangdo ko do yam mek sing na pangdo ko de sing na tagat ni ngai ni sing ha di that's the reality do raga shu anova kay hatare sida community ama oina manipuri bo haraga suna taran SM community ki manungda mako shu member mo na sum hinki ga ha pagi keno de sum leidi kasagi tamo ko keno si ngasigi keno sigi oina last keno si asina si oire adu object tungda Bangladesh or India akoi mitei leiba or Burma su crowd leire asigi leinari ba keno singsi akoi second generation ni ta first generation akoi laiba keno singsi manungda leiriba mari cd asum no magi sesel yana kali kena de hanadi for matang tawada India da bora Bangladesh to it takes paisa su yam changi matam su yam changi but now it is very easy sak mai unna tamo ga wai sanai mai ma sin sa wai sanai asigi kudong chaw si tamo gi kena so family maybe not every single family but most of the family asigi advantage lawrong ngai na khali so asigi ahom mai kamai le tamo koi gi koi sum finding the voice koi se monica oina budi ai sum kara mai du yaw mai kara budi khange asmaina is not so much adumaina keno mak tawdraga su akoi gi lehoriba family ga asida leiriba family sing gi kara kara sak mai unaba na tragana once in a while asigi keno site sum leiriba hojik su adum leiri adu di loi leida mi hafta khudingi phone tawnari hafta khudingi kanu tawnari family relationship tudum leinani aduga madugi akhoi gi first generation gi hek lura kudai di pak leader aroi adu khatani okay and tamona khangbada akoi second generation da enga sing yuji gro chapol I mean is there any aiji metai ga mari leina bodi nate but makoi gi manung gi extraordinary oiba keno wa te America su yaura ko koi film gi line da boro ise no magi line da boro science gi line da boro ko metai mata sing gi manung da tom tin oiba kara extraordinary oiba na te kana kara promising hai tare adugumba kara sum lei da bo kara sum tholak pai la bo kara leire chahi ani hung matung da madugi kano do madugi phol madugi pau do phangba horani chahi ani hung matung da akhoi gi yam phajana haiba angang haiba haigdra masa academically phajana gifted oiba yam leire aduna madugi maram da hoi pau phau busi chahi mari mangai manung di hoi pau su shoin tholak pa horani that's a good news hujik chu leira bani adu bu hujik ti kitang ngan malli na khoina laksok ta bani but we have some very gifted students among the Métis. Okay. Yam leire. Okay. Thank you tamo ngasigi keno siga tamo lapina amasung tamo yaubina matam kai topina hata tasenga igi wena di amasung mani premier team ni magi tagi tamo shenga thagachari aduga loinana mathangda asigi sina aloi banate mathangda su matang hata isu gi matungina kana na bagi kung chawdu lojage aduga loinana akoi yangriba mayam dasu amukasu haijari akoi manipur miraga leibiu akoina honajari basi maruina manipur mapanda leiba akoi Bangladesh da boiro Tripura da boiro natagan Delhi da boiro even North America da boiro Europe da boiro koi leiba mayam sing sigi paudam jage kenu kai hate tabak tana tawna leiba natagan nai lai su tawna leiba akoi gi wari su kra mayam tahaningba aduga loinana nuti gi thoiba punsi mahing haitai adu su kra khanganingna honajaba kenoni side amani adu tamo last one kara kai hade conclusion remark one ko yangmi ba mayam viewer mayam da su tamo na kari thamning ba du sabi ramo adu ko loina na akoi mayam da kari nihang ba na tana tamo hainin ba tamo yoi ba wa ai ko tambi daga masi gi si question na bagi yatin jani ai thoidok pa hainin ma lejade but thank you so much ai ji dam tadi masi mayam da unaba phangmusi yam nungai ba pawm ni yam nungai ba thabam ni thank you so much from Jerry. Thank you tamo mayam so mayam mi atang ni jaraga mayam from jaraga ngasigi program masi asita su losen jare thank you all Thank you.